Pazi, snima se. Završeno je snimanje novog domaćeg igranog filma Živ čovek u režiji Olega Novkovića i po scenariju Milene Marković. Živ čovek je melankolična komedija o čoveku koji nakon velikih razočarenja u svoje najbliže pokušava da vrati slobodu. Šta je sloboda i kada je čovek živ, o tome između ostalog govori ovaj film. U glumačkoj ekipi su Nikola Đuričko, Nada Šargin, Bojan Žirović, Jana Bjelica, Filip Hajduković, Iva Milanović, Tanja Bošković, Branko Cvejić, Miodrag Krstović, Marta Bjelica, Sonja Korčić i drugi. Glavni glumac Nikola Đuričko nije krio zadovoljstvo zbog rada na ovom projektu. Moram da priznam da sa nestrpljenjem očekujem da vidim ceo film kada bude završen. Moje utisak je da smo napravili jedan veoma zanimljiv, pametan, emotivan i pravi rock'n'roll film. Milena Marković je napisala odličan scenarij i moram krajnje sebično da dodam vrhunsku ulogu Đele koju ja igram. Đela nosi ceo film i za mene je to bilo pravo zadovoljstvo. Moju suprugu igra Nada Šarkin koja je još jednom potvrdila da je u vrhuncu svoje forme. Bojan Žirović igra mog drugara i mislim da se naš privatni odnos samo preslikao na film. Želeo bih da pomenem i mlade glumce koje ćete imati prilike da vidite, a to su Jana Bjelica, Filip Hajduković i Iva Milanović. Sa Olegom Novkovićem sam samo jednom radio pre ovog filma, ali znam dobro za njegov profesionalizam, njegovu posvećenost, strast i temeljne pripreme, što ni ovoga puta nije izostalo. Hteo bih da iskoristim priliku da se zahvalim Urošu Laziću i Ljiljani Đuričko, producentima filma koji su prepoznali ovaj tekst i koji su svim silama omogućili da imamo zaista vrhunske uslove i potpuno posvećenost ovom projektu. Nadam se da će i publika sa nama podeliti radost i uzbuđenje koje smo mi kao i cela ekipa ugradili u ovaj film.